स्वच्छ भारत मिशन की मखादा डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी बिष्णुपुर अमदी PHED बिष्णुपुर अनि खुसमनदुना बिष्णुपुर न्यूज सेक्रेटरीट प्लास्टिक के पोलम सिंह थिंगनबा अमसुंग नियम चुमना सिजननबा थोरम पांगथोखरे मोरे इम्फाल लंबी परिंगदगी मयाई काबा निसा की पोलम फागत लेप्ट्री ngarangsu 32 सुबा असम राइफल्स की कांगबुना मिय अनि लुपा लाख कया की ममल ओइगदबा ब्राउन सुगर कोनना फागत पंगमख्रे Bamboo for Sustainable Development Goals haiba hiramda Bamboo Forum of India na sinduna ngasidagi numit mangani sumna sathagadaba World Bamboo Day 2018 lamyan basangnenda MP Dr. R.K. Ranjan amadi KHH Bhavananda saruk yaduna hogokre DS Enterprises na mapung oiba thodang lugduna ahum suba langbal kaithel ngasi nungtil Imphal East District ke manung sanba hapta kangjimungda Manipur gining thole sembas sana jawbana hogoklagani Students Union of Kanglei Park Sukini Palak Suba Mapokumon Palan Thorum ngasi Manipur University ge Makhada Manipur Institute of Management Studies the Pangthokre Thorum Maduda Suki President Dhanakumar Ningthokjana Lamda masida issue ke alaibasu mahiroi singna lairik tambada mai onsilasi haina phongdokre Assam Public Works APW na NRC gi mayukta Supreme Court ta NRC gi sana kangun sing sabsana san hanaba wakat kre loinana hiramasi gi matangda CBI da thijana basu takshin kre Assam की दुला पुलिस आउटपोस्ट की SI अमा नुपी कांस्टेबल अमा पुलिस स्टेशन अदुगी नाकंदा नुपी अहुम बुतम थीना ओट नै की हाइबगी मराल दा सस्पेंड तौखरे